Gledate Dnevnik Nove TV. Večera su s vama Romina Knežić i Petar Pereža. Poštovani gledatelji, dobra večer. Dobra večer. Nova tragedija u Banovini. Preminuo je muškarac koji je došao u Petrinju pomagati, pao je s krova tijekom obnove kuće koju je razrušio potres. Još jedno strašno jutro u Petrinji. Čovjek je popravljao krov i pao. Hitna je dojurila, no nije mu bilo spasa. Popravljaju rupe na dimnjaku, na krovu, on je pao. Sad ja ne znam, ja nisam bio baš tu, ja sam bio tražio crijep. Kad sam čovjeka tu usuđavali dole na zemlji. 59-godišnji muškarac došao iz Vrbovskog pomagati obitelji u obnovi, no još se utvrđuje li za njega koban bio sam pad. Budući je familija kod koje je bio kazala kako je isti tlakaš i da ima zdravstvenih problema. Tako da u ovome trenutku ne možemo sa sigurnošću znati uzrok smrti sve dok se ne obavi mrtvozornička obdukcija. Ovo je itekako opasan teren, upozoravaju službe. Do sada je ozlijeđeno i 6 vatrogasaca. Apeliram na sve zaista građane da u neadekvatnoj obući, da ne idu, posebno sada kada kiša pada, očekuje se i snijeg u narednom tjednu, da zaista ne idu sami, da ne popravljaju, nego sačekaju stručne službe. U bilo kakvo pomaganje na terenu vatrogasci traže da se ide organizirano. Njima trenutačno pomaže 149 volontera. Na svima njima zahvalna je Ivana. Njoj su popravili krov. 96 koji su skinuli vješto dimnjak, ostatke dimnjaka sa krova. Bad Blue Boysima Zaprešić, dečki. Oni su bili, samo su se stvorili šta treba. Bili su začas na krovu, stavili najlon. 2 dana poslije opet došla ekipa. Ja nisam stigla zakuhati vodu za kavu, oni su skinuli najlon i stavili crijev. Ali ćemo riješiti. I u selu Strašnik volonteri uskaču. Ovu obiteljsku kuću vezali su jer su popucali temelji. Loša je gradnja, a kuća je obnovljena nakon rata 98. Raspada se je došli cement i radili se sa vapnom dole pode. Nije kvaliteta nikako, evo vidite, željeza uopće ni nema, skoro u temeljima. Kao što vidite ga, samo deka. Za lošu obnovu je, kažu mještani Strašnika, zaslužna država. Na ovakav način je samo ovdje obnovljeno 100 kuća. Svako će se prepoznat ko je to gradio i šta je napravil. To je sad problem najveći ljudima. Da je to bilo napravno kako je trebalo biti napravno. Kad se gradilo ne bi nijedna kuća pala, recimo koji šta nisu porušene ove starije kuće koje su rađene, znači prije samog rata. I dok volonteri i službe rade punom parom, kao što se očekivalo, ima posla i za epidemiologe. Korona se pojavila u prihvatnom centru u Sisku. Pacijent je izmješten u bolnicu kako treba. Svi kontakti su propisano stavljeni pod zdravstveni nadzor. Mi ćemo jasno ove dane raditi puno brzih antigenskih testova, klasterirati pozitivne. Od sutra se uspostavlja drive-in testiranje u Sisku, a od utorka u Petrinji.